Fatalo fatalo Samoa Entertainment TV alumai o le whaopoponga le nei o Watamua. Ua whaalia le fionga le fonga whetalai o le mauta li o papali i ta euma se pau. Ina ua tātou fisilingia le asanga le toi fo i mai ai o le taitai o le itua ngai malana whailau tusi le fono le pāle mene le masina fau. Tule e pasa ile le malia le nga o i male ala i pule rimoni a yafi. Sao noa li o. Na tusi fia mai lava le sunga tula e pa ila na tusi na avatu iai. Na aloa i atua i le whaai unga le whaamsinonga. Ai toe fo i mai i o la tiu te whaapale mene le fono o lumanai. Ua mawhoi o na whangaina e au nei whate le whianga e le autostusi le whianga i a tupola i apo o whainga fo i a leala. E tau o na amatalo le o matute whaipule. Ia, aula na winga le mea, ia a whono loa, ia komiti. Le matou, al pan mene nei, le matou komiti le o le tupe. Ia o na vala umai lo lea whatino matiute. Ia male anganga whaftai fo lea le whionga le i te whongwhitalai e le longo ina alo i mau nei. Sa no fo ili ona tali fia ma wha amalulu mai pei o ia lava le whongwhitalai e watu iei wha sea whaipule a wasa avea i fo ia ma whaipule malama i tuia. Sa no le whionga le whongwhitalai ali o ele ai se wha le tonu o ia i teimi nei. Ai on ta upu pe ona fisilingi ai e tātou telefou tutongi o whaipule o ta uelunga. E ama talawa na tongi le taimina lau mai eile i unga al whamsinonga. E pei ona eile whai unga. E ama tai le aso lava le nā. Ona le te tau ona iai se isi whaalawelawe i tiu te whaafai pule o ieta mali i. Mai le whamsinonga whai tū malo le amtangol nei vai asan toi wala wai leisi mta upolo o a awhiai. Nia li i se toa lua vili amu whaalelenga ma Joseph la whaele. Olo tuli o la whaasalanga whalipui i tānu malala. Pei tali mta upulena toi wala wali toa lua le tali tusala fo i mta upolo tuli ai o la whaasalanga le taimi nei. Olo tua ia ini awala tau whaasise mal wha moe maua mai ein tupe. O Viliamu mo Joseph olo tuli la tai whātau sanga ma le ono masina le tau whaasise. I se vaenga o tangata na fio whai ngā ruenga wha vai taimi whafo. Ai nā oa i le toa lua lea ni vaenga tupe ma tusi folau. Mai tangata ma le whaanga o i na o pepa. Na mao umma le mlai wa lele au malanga lea ile umane o na whaio le lato ainga wha ma vai. Sa sao ipu mea ai peitai. Na fiu le au malanga lea wha tali to lua o ta ua ilunga ile nisi. Ma o sa o iloa. Ile ofisa o leo e wha urua lato tangi le na taimi. O le wha ungol namta upolo o tude neo la wha salanga wha whalipui. E ese mai le si fo i whainga tau wha se na whai e le si fo i tamai tai. Lea o tu atu lea sofito novema, toi vala wai ma ua tāpā ai el whaamsinonga sili potia le wa fia. Ua toi fo ia toi le sunga tiu malu matua mai fia fetu i Australia. Petai o lena fola le fionga le whailau tusi au le fast va au. O le atanga iai ili toi apili o le whaai unga, a le whaamsinonga whaai tu malo. O le whaai unga le wasa o lo toi nei tiu malu matua ma toi fo ia toi ilona ainga mawo, o lo whaamuli mai e tunu mau. O le whaamsinonga fo i le ilumola na fionga le whaamsino Judge Leota Ray Schuster. Na ia whaalea o ngā ile mta upu po mōli a ngā leo le tau whai, ma le whaalumaluma le taitainga le malo le fast. O le whaamsinonga lea sa le mawhai ai e leo no lato avatu ni mau tutu e whaamao ni ai a lato mōli a ngā. Mai le silia le lua se fulu video clips po oata, o mōli mawina mai e le na tangi na avatu i leo, a ele i mawhai e leo o na avatu i lumo le whaamsinonga ni mau, e whaamao ni ai ala tō mōlianga. E ui ina talia le whaamsinonga o le whaasalaunga sa tupu, peitai. E le ima whaifo i leo o na watu ni whaamao ni ngā waafianga o ila tō na afia i nā whaasalaunga. Mahanga wa ailoa tiu malmatua e toi fo ilona ainga i Australia. Malana tala ina ua tātou fisilingia. O le whauna i afia mo mōli atu, o le whau mai le atua. Ai o ana whaamanuianga i le whainga malo le fast. Te whaateke le Samoa. Ia tapo inga leo manu malo mala masio ko sia mala fatua mai tai pale mia ia ka peneta mafinga malo ia ka tekele o ka dia finga le to mamana vai malima wa foto to ino le tru
ina ia tasi tātou le tua. Ai au lava ki apolo mana mai lei. O le ato e taliwa tuai Australia le tamai tau sala wha apalaina. Mo le lua vai aso, le sunga heilani mata upu Pearl Kurupu. E wheilua im whaafta iatu le tapo inga Samoa e Melbourne, Australia. Na mawal tato whatalnoanga mal whaatonu le pulenga le Miss Samoa Melbourne Australia Incorporated le fionga a Pulotu Canada alofa. O le ufa manuia ina o fia fo i tau sanga o tau mawhai mai a le ua manuia. Pa tau sanga, na mai mamua lava i le lua afis fulmalivalu, lua afis fulmaliva, ia marolo fo i le ono le wha mai mo le po tau sanga, ia lulu ai lea. Ia lea lau wha manuia ia tau mwhaina po ia le mātou po tau sala, ia o le ngana fia lava, e mo le lava le whaftai tele fo i lava i le ngāte le mātou team fo i Melbourne, mai nei fo i Samoa, ia whapipi lava le community in Melbourne. I also returned with honor missionary. My ecclesia for your Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ma o le stai o le nei mata ya o pa mangia nga umalava nei. O le taimere nei o la fo ia onga fo i Catholic University of Australia to become a health advocate. O le tamai taitau sala o le Samoa. O fio anga olon tina e au fiai mamoataa sa onga tulanga luai. Ma sa ia sia fo ia o le ifai le tauvanga. O lon tamae mai le malo Sri Lanka. Sa no le fionga pulotu e toi fo i mai le lato pulenga e moli mai te mai te sala i pulenga a le tulisi Samoa po le STA o le ioo i le aso mua o ke topa e a mataila na au onanga. E lua te simalvalu miliona tala le usile tuai tupe fa o ngā il pulenga o le LTA to tonu o lana tupe fa so sol tau sanga taluai o se taunu unga o le tele o tupe na alu i whainga awala a oanga i atu i whainga palota na o atu i le 5.3 miliona tala ai na 5 miliona tupe na fufuaina e pe o na tangia mai le lipoti fa tupe LTA o lua o lua tasi o ta ua i le lipoti ele fa apea isi tausanga lipoti nsai niel te fono le na taimi le sunga tawa Paul Phillips o ta ua lipoti o le taimi na batuai le stala o ta vale malai Sene ile mtanga luenga o leo lua o iloa ai le wha moe tele lava o pulengo LTA i tupe atu malo ma tupe mai wha pa a ngai wha tupe ai na ngā luenga mo le saunga le mu matu ma wai le pulenga ai o toi fo i atu le stala lea ma le laisene o ta vale i le LTA o ta ua fo e lipoti o a fianga o le COVID-19 iwa le tamau a inga wafu ai o na whai aftu na inga le malo i me ave i ai wha mua ma whai nai tupe maua mo le LTA fa pena fo i bloketi o lo fa tupe mai fafo. Lo Samoa Entertainment TV mai pia malanto tua le amtanga nei fo i vai aso sfa poponga le aso ataya o le alofa o le tua ai manuia tuenga nei fo